Brum. Kakva ti je to mašina, Nenade? To je mašina ručno pravljena. Hidraulične kočnice. Motor 3 kW, baterija 6,5 kW. Brzina 75, tako piše na displeju. Hidraulika, gume su Michelin. Gume su kramponske za teren. Ima pedale? Ima pedale. Znači da se vodi kao električan bicikl? Vodi se kao električna bicikla. Prvi punjač od 20 ampera. Ima asistenciju, ima ključ. Znači, Suspenziju. kako se zove najnoviji model? Kapacitator ili kapacitor. Koliko je snage baterija? Baterija je unutra ovdje. NCM baterija. 84 volta. 12 Koliko je kapacitet? 20 ploča, ima kao 6,5 onih jumbo baterija unutra. Ogromne snage, ispucava 100 ampera. Ovdje je kontroler. Ovdje je kutija gdje je sve povezano, kablovi, hidraulika, motorne kočnice ovdje povezane. Koči u momentu. Dvoklipne kočnice za skutere ili veće motore. Znači ovo je rotor 180 mm, prebačen je na 6 rupa s adapterom za biciklističke viljuške, odnosno za fat bike. Ima ove Michelinke 90, 80, 16 felne i tako ovo MS, znači guma za letnju i zimsku sezonu, pozadi je enduro guma 190, 16, znači za teška blata, za zemlju, za svašta, za terene, znači nema neuništivo vozilo. Nema teren koji ne može da savlada. Imaš još nešto da doda? Nema. Ide bez problema, kao da vozim bicikl. Kao biciklu da vozim. Znači uopšte nikakvih problema nema.